kono wacher ko be tuong lobo kamo kana ilo me Afghanistan kama Jemo pamon tio matek to dok madet iyonge lutino Kwan Anyira Kiryemo ki university but ilo me Afghanistan lo me arab ko be is on the spotlight kira ine waje kere domo ke le mono ni tani cha wana no kan la megachel ma ke maro piane potu skaf ne mabe o lo ye kan potu skaf ne mabe abiro maro ketero ire igene I police cell yunge charto mon makono chao jema det ne pingo kibere ka mako mon ka ter mon marach wa mon bere ka to man ko bere Kiryemo ten Kwan Anyira ki university ne buda ko gan mon mo kanti street ko bere ka temo demonstration yo ka jema pingo Kiryemo ten Kwan Anyira administration wa ne kiti temo gipungo syllabus manyen mano olo Romo favoring lutino Kwan Anyira wa ko dok chen ka Kwan university kita lupa kiri check me Islam kiwache tij mabe makimete karo nen itimo karo chil kilwak lawo waloko kanyo wache ni tij ka imete karo nen consultation moni wakilwoni consultation kiri tika yipo syllabus kiri ka wate karo kumeri kitam wano beru penj kikiloko wache ne tam eni watame tiko man jomoni ma yene gi ye joma pigi yene pigi ye ento ilobo make nero ni lo tela ticket ker ma dirto twal beri chalo directive beri chalo ditch maki chomero dika chiel ke wache ni lutino mon weng tien dong kwan umepe ko dako gang ko dako timongo ka chalo Uganda eni mala si jadano beru mere covid ni na die ken dano mo charo yacho ni where is the future dano penyine anyim wati kwe eno weroge agi chako Jemo piem gen ginani kamutika chwalewa yeni oromo betu tika chwalewa gangwa ento gangwa is not the safest place ema ana na bol ikara mi covid anena wachini I think the safest place in Uganda for example is not the home where the kids come from the safest place is the school where the teachers ma wono nano gi end ma peke chulo gi ma beni gitiute when go to a school where there are almost 10,000 students imagine how the teachers take a struggling me gwakolote ame kuno la funya chila literally ngayo latin ki kire when watch this boy tiko man no tika monitoring chenjui eto in la nyoro mano mi gwak latini ni kaka wachi latini tiki kan he will change the soft spot touches agoni no tika balotino o we lotino nyiro eni magati Jemo kumeni pege tika Jemo ni piem pege mir dogang giromo dogang piem bena giti dogangi er wachi te gang mo ate cherene wate cher katimo ngo we need to be in school to study dok lok chaka ki kweni wandak mir ke chwalo wa pengo chaka ki ni so Jemo magati Jemo ni giti fighting for their rights one minyurne gen gitiki twero me demanding for what is rightfully on their side the one warama cherugang and one cherugang is not a solution kimi ario kanu log motie no you should have told us consult we have the girls unit we have the girls kono gerangone kiberu pe Anyira ka kana be kichwalo gi gang ba awo be pe kichwalo gi kidong mi ario policy utini ngo miete mono Kwan ka demon non po Kwan ka mon non po Kwan wan no chunkwe where is the position of the women so question is about and kiti watching look in Jemo ne we chaka iyonge Taliban lo me Afghanistan committee of course Taliban agenda pa Taliban ngat rom kar pe mati atipe because para watching atikono but Taliban nge Taliban chalo keto daro nge ko Taliban mangeni achao nge Taliban ikara po Osama bin Laden ma munyini Osama bin Laden kono tio is a Taliban kono is a ngo so in my own mental capacity aneno Taliban chalo dula dui kita yang moberu gade ki kongi ki ngo gini so for me Taliban in kiri wa kumberi maberu eni my reasoning and my understanding of Taliban aneno ki me chalo dula dui pibo ki mon me South Africa mo ko kwalote na nyera ni kono South Africa ke Nigeria ni mako kwalo lote na nyera Boko Haram so Taliban Boko Haram kongi for me all of them are in the same category ma inoni la kuri Jemo kumane they are not their development for them development is loyal Gamente berike but their development is not thinking about the well-being of the people the peace
education, which is a problem. Yeah.